香港咪冷嘅去，香港咪冷嘅，轉咗頭，冷去開門片上冇。我安尼講咧，家花姐安記咪安記頭冷粉脆汁嘅咧，今日咧結咩白花姐到白嗌吹個片咯，好，人記。朋友家自家冇嘛叫下，叫人拿自家上嚟搞東搞西哦吓，叫白嗌家本意叫咩花姐上啊，今日叫咩上啊，所以咧白切嘅人咧，呢兩班咩都冇搬女啊，咁呢講唔怕啦。呀，呢兩班咩嗌都冇搬女啊，嗌冇嘛度叫緊，嗌嘛請緊，都係被查到叫被講件事喎。呀，呢人係搭地又家係人家咩幾下要講人度叫啊，人家唔會隨叫唔會咩幾下，阿叫要咩一上了，家到咩花姐上啊。你咪講嘢喐咪啱到你睇班按實啊！你咪吉上啊咋，係冇嗱你隔幾頭啊咋？你咪三條樣按實，你書包沿路咪攞份，你喐咪啊仔講佢按到你當咪你按凄涼佢咪搬你嚟嗱，再講，哈哈，你按凄涼佢咪搬你嚟嗱去，人幫。花姐，你夾嗌叫你好冇？花姐，嗌揼你叫好冇？按到你喲，花姐喲，春園灰夾嗌糖唔跳啊！花姐，你夾嗌叫好冇？花姐，你夾嗌叫你好冇？花姐，嗌揼你叫好冇？按到你喲。家下咧，苗下兩你要女嘛？你冇女先一日嘅零幾嚟啲啊？我本年5000你賺一啲啊？苗下兩你按吹個冇女又下，冇女又看追又下，啊冇女又咪追看下，係講我冇女又咪追看呀？今日一老公係追係埋冇嗱，一嚟接係追係埋冇嗱，我咪一老公嘅一嚟追係看嚟見下。人認真係啊，唔敢認啊！下一就係啱嚟讀書啊，頭先啱嚟大田來啊，係咪拿東西本件幾隻帶啊？咪啱看西年啦，特別嘅買嘅電子股3嚿用10嘅牛市啊，細個記到呢本嘅掛打都冇啲嘅，亦都冇看見啦，冇細個學冇呢買掛打，嗌呢度幾好笑，炒半日呢啲個品講啊，炒半日幾講朋友家講手做書，嗌冇啊你叻喎，叫嗌去啊個度跌到喺度叻喎，幾講啊，意思簽翻上啲掛打呢下，我跟住咪講人喐冇啊，即係按到呢台灣按晒，喊佢記得本嘢嘛，按吹個。去跌到喺度，本人家送時落花，啊，要講人喐咪要使人來，按到你要退班咯，按要錢咯，特別嘅有愛現你按啲啊，70歲喺度攞笨賣啊，朋友家，70歲喺攞笨賣啊，啊，叫樓梯啊，做個蘿蔔啊，挑到為事啊，搞冇烏立立啊，你搬到你日咩日巴做冇嘛？講搬你啱苗下了按橋咧話吹過嘢，啱苗下兩橋人家夾嗌同嗌10條5條肯記人去搬記啊，但邊一你從前飛緊你頭女肯喊花仔去記，搭花仔去記啊，啊為少呢啊，笑死！啊，從前飛緊佢頭女搭花仔記話，搭花仔記，花仔你夾嗌記好冇？花仔嗌搭你記好冇？要講按住女。anh vô lấy nhìn cả như thầu lấy về tập phá chế hì kỹ về hầm phá chế hì kỹ á về hầm phá chế kỹ kỹ là kiểu ngắm miêu hà liệu ăn khủ à ăn chơi cổ à ăn mồ lui à tại bên nhìn cả thầu lấy cả thầu ship theo ngày bún kỹ cả thầu nhị ship ngày bún kỹ cả thầu còn bạc cổ theo ngày bún kỹ tao mấy về nhìn cả như thầu theo về hầm phá chế hì kỹ nè anh vô lấy nhìn nè anh吹過嗬，過嚟咧，很少係朋友家嘅，你講我聽到很好笑，呢事人家講我聽到好笑，所以未超係啦，係啊，切間冇女一 Q 嘅恩望啊，啊，台灣人實熱熱，晚天光3點就爬起身嚟買中藥去煲睇我雞，80度係窮窮劇啦嗬，嚇。切家啲啊，想後在咧，唔係講啊，你要女冇女，嗌冇女，比如講嗬，你講嗌冇女，嗌你時間你只係有冇騙過人女，但邊你按要女，你係嚟騙人嘅女啊，咁咪意思啦，
好笑聽到去，我問我最笑，你看家咩家印尼新教養電子股啊，本地咧我跟你講咧，朋友家新教養電子股咧，我跟你講唔係咧，從家槍間。事實槍咧，本地咧係牙花姐嘅問題咧，特別佢騙牙花姐呢個大啱命啊！你分辨啦，佢騙牙花姐呢個大又啱命啊！所以我應該問嘅，佢條嘢，佢牙花姐講印尼嘅布里斯甲香港合作，記得你記唔啊？你啲印尼嘅布里斯甲香港合作，所以我描下兩一點係嘛嘅，因為佢拿呢啲東西嚟騙牙花姐呢家大到啱命啊！邊咩講牙花姐自己干藝咪事唔係哦，漸係干藝事啊！你啲朋友家佢騙花姐女咧，佢大又啱命啊！我應該買嘅啊，第二啦，家台灣係普通話嘅肉賣咧，家貴碼睇普通話啦，見含人道念西藝強我白啊，因為我唔識嘅啊，見人嘢藝先啊。過嚟咧，佢肯講肯喐樣係咪嗬？佢西藝強人道念西藝強我白過嚟咪有印尼嘅布里斯甲香港合作，過嚟肯喐樣咧，呢啲行喺上度曉三樣咧，佢先啱嘅咧，你有啥記得朋友講，人家冇先嘢，自家唔可能係乜嘢嚟嘅。像家台灣嘅普通話嘅肉賣嘅貴碼頭普通話咧，點解我為賣嘅普通話貴碼頭咧？因為佢含人道念西藝強我白啦，所以我應該賣嘅普通話貴碼呢啲啊，係講佢唔會含人道念西藝強我白啦，自家唔可能樣西嘅，因為佢破壞我啦，我可以講嘅啊。你有朋友講我講嘅講嗱，其實都做得啦。因為有你先啱嘢啦，你記得，你唔係本人講你都冇啱嘢，咁你講下，你先啱嘢先啦，冇做嘢按壓了，切家都苦為事啊，你係要呢度咪一日去按苦啊，台北印尼按啥70嘅咩啊70歲啊肉賣嘅普通話嘅咩啊？新教養啊，同埋你講你按要你看細年啦啲咧家嗬，你咩啲人苦啊，你按實同埋你唔係幫人咩70歲係老闆咪啊，你咩70歲係老闆咪啊，你咪少呢冇講啊喂，你先隱瞞我先咪騙牙花姐女啊，幾下牙花姐記女計牙花姐記女牙花姐講唔係記人送無記啦，人送無記係啦，你為少啲嘛，係咪啊？冇啊，而家做嘢啦，啲後年唔樣都講七講八，要講人家冇呢行買仔看，呢意思係咪成世買嘢嚟仔嚟看兩半年㗎女眼一眼冇眼門嘢朋友家，講威呢後唔樣嘢唔需要講了威啊，呢提點知嘛？你單晒都傾為事啊，因為看衰年啦話，你要隱瞞人話。呢度隱瞞啊！你台北50啊，賣豬肉啊，賣豬肉賣到超風金額片要炒啊！我講買到每幾日以為了5,200啊，打最出啊！你話自家講買講啊，計要長期賣豬肉啦，台灣50啦。佢台灣人摘賣豬肉啦，賣5超嘅豬肉，每日啦都6000多豬肉啊！佢愛話食貴，愛話計賣冷凍櫃度去啦，佢每一片要咧都賣麵啊！一片要賣麵啦，佢每一片要行很要賺錢數嘅嘢啦，我咪講嘅名啊！你日落梅啦，佢台灣賣做賣塊印尼店咩？佢你含佢買嘅豬肉啊，就買嚟5啲物賣啊！anh chồng mai lên tí mình mai hiểu anh kia tại kia còn hiểu có lý kiểu mồi à kiểu cái chỗ nhục ra mày chiêu ra mày từ nhung hin à mày san xin à như thế à liên nhiên còn san xin thế à kia ngáp hình nhục kia mai ngáp hình nhục mồi à ngáp hình nhục còn mày thế ngáp hình nhục còn cá hà mai tàu hà mệt phải cái chiêu phải như thế à hình nhục à hắn còn kia anh du lui đó kia còn nhìn khéo đó mà như ngay mấy cái như còn nhúc mồi như lo ngày kia kiểu ngay cũng mồi cái như còn như mồi to lòng xỉn được như lo ngay miểu hà lượng kia kiểu chỗ 尤其是cái例子夾硬嚟俾一嚟夾硬嚟 shake 腳大家嚟都唔會cái như còn唔怕啦你家嚟啲盲盒夾硬嚟俾少啲聽到ngay俾 LC 一聽到
你先冇俾嗌過河，你先咪俾了，俾了，跟你講啊，係你咪俾人過河呀，你唔可能嚟俾像你咁樣嘅款啦咧，你掹河講夾嗌俾啊，你本人笑你啊，香港啊，即太白要你俾你啊，係冇人像你樣電子樣啊，你啊跟你講啦，吓。佢夾嗌商潮咧，朋友家牛年唔讓啊，嗬，破壞人間，佢到那撇用嘅東西嚟講啊，你那撇用嘅東西嚟講到咪，因為意思係乜嘢？電子碼、普通碼，你講人道點先係靠白啊？你喊人道點破壞啊？應是講撇用啊，我跟你講咧，我冇跟你講撇用啊。如果我冇 WiFi 咯，我冇像你電子啊、兩姊妹啊、熱喺度 live 啊，好似白一樣嘅學攞白啊。你講啊，像你兩姊妹咩？你哋潛嚟仔咩？你本等你兩姊妹都係潛災啊，唔係講你啊。你羅妹㗎，你都係潛災嘅人啊，啲係潛災料嘅，看一樣都看出啦。係你咪潛災料，按何苦咧？唱歌。真相嘅人朋友家時間唔係面聲嗬，別晒唱歌間，呀作拳就咪需要作到看到別啊，看到我別啦啫，係啊，係冇啦，你們嘅中年你係潛在冇你本等你要潛在啊，叫人家老公係全強調啊，朋友間你相信啊？嗰時候我咪要基本有晒看人嘅老公係面老到炒乾啊，叫嘅老公前強調之外，我睇看到咪 L 屎一啲啊！人家講嘅老公啊，真係咁叫嘅老公前強調啊，家來行路咪前尊咯，啲老公啊吹過片嚟，所以咧，切家相吵咧，朋友，切家相吵咧，切家間唔係吵咧，切家間唔係吵咧，東西，切家講咪有，你講嗌啊！你分面啊，啱意思出講啊，切家唔係詳細講咧，都冇事錢嘛呢啲啊，你望得到你講你嗌嗬，見下嫌嗌你掹好耐啊，跟你講啦，電子嘛，你睇翻按實為做事，你嗌喺面窗度上人木啊，所以你夾嗌俾你掹好耐啊，掹好夾嗌俾啊，跟你講，你識冇講嘢啊，呢啲啊，你識冇講嘢嘛？你識冇聲講嘢啊，講五樣嘢就講呢一講街，你按要女人咩啊？70歲啊，現你啊，很老笨咪啊，真忙啊！啊，你咩70歲很老笨咪啱咩很時做啊？每隻日啊，幾女本件啊？阿爸咧啊，每隻日啊，幾女本件，阿爸阿咩唔時做工啊？財人女説啊，從你啊做阿咩阿爸70歲嘅咩又去？cái thầy bữa nào mấy chị ship晒hành老笨咪喎，事實我要集朋友啦，係 Q 落嘅新舊樣 Q 落嘅咩喺度 Q 啊 ，Q 嘅咩喺度啊？你聽到咪好笑啊？唔係啲人呢個緊要晒講朋友家，其實冇人按好咧，其實咪緊要俾呢俾噶，你兩班俾都俾唔上嗌啊，緊要講翻啊，呢啲啊。你電子碼咧，台灣嚟咧，普通碼喐咪咧，你兩班俾都俾你上嗌啊，跟你講啦，聽定啦，呀，本人笑你啊，我你講啊，朋友家，人家夾嗌頭5條10條，我都基本記，但邊人家夾埋村員會夾你頭5條，你冇本事搬啊，要講以前要女，係啊，夾村員會夾你頭5條，你肯花這去記啊？係啊，這樣講啊，這唔係自家要女冇用啊，你要女要咪用啊，係冇啦，你要女到咧，你肯講花這女啊，你要女肯講花這女啊，你講係按跳間，你講係按跳間朋友間，我是50片人嘅女話，提議啱用下250片人啊，女150計人啊，女150計人就女嚇。唔像你啊！你講你按要你都咪以為騙花仔女嗱假槍兩山啦，花仔你係記女冇花仔，我揼你記好冇？唱家13點揀你頭女，你都喊花仔去記啊！你都咪基本記啦，以為喊花仔你去記女啊！13點講記冇女又話做咪冇工作啊！花仔熱殺記跳本記啊！你記跳我記跳，掹啲跌啊！全拉記兩三冇記花仔單晒去記啊！你花仔講唔會記啊，花仔講下你有啥記你冇湊我，幾時人送冇結花仔話，
cái意思解唔到呢半加13點啊，呢啲啊係用便宜跟從間肉梅嘅台灣係普通話咧，朋友家見煎到咧見牙到又煎到又牙呢啲啊，係嗌就嗌你看見羊群咧，嘅羊群就未煎嚟嘢啦，跟女都最影響樓市嘅咧，人咧最影響樓市即係女人嘅啲朋友家，雖然花仔嘅人啊咧會好啦，好到咧本意騙人到呢啦，跟人兩班都會升起來啊！呢啲唔係壓定氣啊！呢啲啊，長嗌我買嘢嚟再看嘅都冇可能啊！長期熱引到暗下，熱引到暗樣買嘢再看緊唔可能啊！看來看去都暗樣東西係冇男朋友家，切間冇看嘢嚟再冇買再看緊，結果嗌買再看緊，嗌到 N 盡嘅啦。結果嗌冇買再看，唔係點嗌冇女話，你看緊嘢係講牙威望嗌乜嘢？即係等人牙花仔啦，嘅牙花仔間，嘅含牙花仔叫女搬家13點間。嘅含花仔叫女搬家13點，從鼻耳見下啲朋友家，從鼻耳咧嘅三晒間，熱雜到係郁梅，熱雜梅仔，熱雜花仔間，係啊，鼻耳熱雜梅仔，熱雜花仔，熱雜間郁梅間，三晒嘢啦，郁梅齊話。cái còn phát ra cái còn chị các kỳ lui bún cá 13點咯，13點講嘅冇女話 uncle 話theo路做唔準話，用下咧唔喐咪斜話咧斜咪仔就大本花仔用下咧斜講本女13點用啊，本嚟夾呢咯吓，本嚟夾呢女下朋友家下加花仔到呢度到咪有稍微見斜話kỳ lui bún cá 13點用啊呢啲啊，但呢都稍微見用斜女係咪kỳ lui bún13點用啊咧，嗰啲花仔到 N 嘅咧叫咪仔叫下啲有晒kỳ lui冇斜嗌我叫嗌唔係建議用晒去記了用啊，咁未生啦朋友家未生啦咩唔會間正常間你去記lui冇斜嗌你去記啊用緊未生啦正常間個嚟嘅斜熱鏈唔係記諗住花仔唔係記熱鏈間冇慢要剝花仔，個嚟要分斜話斜加2鏈3鏈花仔都話唔係記啦，記能送冇結花仔話。喐梅台灣人喐梅意思騙唔到花仔女又話，田葉騙唔到花仔女，田兒咧見到花仔冇女好騙啦，事實唔係啊，家花仔妹子嘅細妹咧，我談花仔夾嗌講，嘅妹子熱賺一做切文朋友家，花仔兩班咪冇女，家13點咪咪晒講花仔冇女嚇，嘅機場嘅喐梅最多女。咪笑死喺度去，我新聞度上咪喐梅即係淨係滿鼻花仔先要鼻咁你講啦，花仔冇女咪實要女嗌乜嘢？咁妹子熱賺嘢都做切文咁妹子做護士咯，啱先我記得講咁妹子讀啲咪讀書全高叫花仔嗰本嘢講，咁妹子讀書咧熱賺嘢學費都4萬冷犀利朋友家讀啲2年咯咁妹子讀2年熱賺一4萬冷學費2年依個愛上我個女2年嚟4萬冷喺次我看下先，熱賺一係4萬冷我啱先記得講咧，啲熱賺一係幾多？啲熱賺一係幾多？我聽佢講下，我睇下先。咁妹子啱從唔係香港讀書咯，喺外國讀書咯，咪貴熱咪熱人學費都講一年你都講 M 呢啲講個 B 講 M 花仔冇女咪使要女，係冇嗌自己相炒到交杯都車用馬來馬去。事實花仔冇女咪使要女係乜嘢？所以而家電子咧，跟住你提電子咧，其實都留花仔冇女，花仔是係唔係冇女有冇夠，朋友嗌到樽嘅。佢話啲因為嘅細貨提你話咧，雜簽女又話，嘅熱雜一咧，嘅咪嘅細貨計人工都講幾百條呢現年女像間喐梅現錢咪多浪成了啦，喐梅現錢咧，花姐嚟自妹子錢咪女咧，即一零頭咁你講100下邊最下邊嘅零頭所以講佢嘅按晒你咪做4-5萬噸，從間喐梅嚟自打工用咪白領4-5萬5-6萬好麼啦，香港你白領2萬溝花姐妹子熱揸都做7萬賺一啦。你自己卡叫佢唔係咁冇講我自己按香按杯唔知嚟係你按要女你台灣係咪中咗
hắn muốn ngã mèo hà lượng du lui một bên ngày lui dùng cái gọi à chỉ có đạo lý hậu chỉ có là một còn phải nhìn là nhí sống mới bất nhìn còn nhí當初nhí một còn ngay mà nhí chỉ bài cho anh hơi đâu mày nè à nhí anh phải xem con đâu mày nè hắn này mẹ ngay lo âm kiến đâu chứ hầm mẹ ngay lo âm kiến mẹ tàu đi tàu mày thì phá香港啊點知嘛mẹ ngay mèo hà lượng lo âm kiến còn không với nhí chiến爭mang sức khôngយកanh nhìn à trong nhân nhục mày đó chiến爭係不抗anh nhìn à係nhí戰上咧啊呢度香港啊呀，阿花仔啊，咧點點東東不要講，不要騙啊，你騙到啊，你啱面前電巴得嘛，跟你講啊，講啊，唔好講我超啊，呢度係香港啊，我明啊，攞暗經明啱，以話穿完灰啊，現你換晒啊，不如架車樓下送攞暗經啊，啊！你唔好安排那做你那了，你肉妹了，个天忙收业吧，个收你老公中风人的啊，个你老公中风啊，面朝到水含你來時來又含你去乜含你去食你含啲事啊，跟你講啊，你老公家兩下咪中風咯，人有害人，就你肉妹老公中風咧，我跟你講啊咧，真咪不嗌笑事啊，你看你老公都中風翹啊一樣啊。冇安排啦，自己做嘢啦，你都要做安排冇用。但你老公中風啊，你孫都話咧不太平啊，你到啲事啊話有害人啊。你要長家傳人歡有本嘢害咯暗根度啊。但你孫啊啲報應你孫身上，你孫啊啲咪不到太平啊。你要用提的話，用到咧變到啲長賣節物人啊，你要啲話，你啊人生冇做到安排啊。點知嘛？香港人都未干濕到你啊！你係知敗佢啊！香港人未干濕落去啊，未五金人啊！其實五金人嗌你啲朋友家，你自家係上學啊，嗌加13點上炒都50搭落嘅命啊！佢咪冚家啊槍作嗌落暗間咯，冚啊槍咪嗌落暗間都話，加要冚啊人道點先嗌強迫啊！你們家中意啊！喺埋山戰上埋山戰上啊！喺香港喺你台灣喺嗌有50米個你，係冇嗱有50搭落一命，萬年有50年來個你，但係你為冚人道點先嗌強迫啊？係你五金人嗌係嗌五金人，特別你五金人嗌係戰上啊朋友家，因為啱命好啊！你啲嗌命好50做個工啊，特別你咧。舊年老公就見啊，咪有煲頭80度喺度窮劇，就算頭3點半4點，你到行廠我買豬肉時不窮啊，喺度下冇事天咯，嗰時豬肉啊，朋友幫襯咯，豬肉咯，買豬肉咯，嚟啊，幫襯咯，出個快啲隔籬咪明嘅豬肉為超風啊，樣啊！吹過去，喺你講嘅，係所以識五金人咯，係啊。呢我緊要講咧，設家好名咧，朋友家我緊要啥講，設家好名咧，加咪有設家阿妹咧，將設家嗰陣時一跌出落來嘅咧，設家係無線要叫斤兩啦，設家嘅名先繼續來嘅呢啲啊。有人講嗬，依家算命啦，嗬，佢啱命兩班嗬。咁命時算啦，朋友，個天安排啊！我跟你講啊，你命生到2班做2班啦，跟你講。唔今日啦，長計半日啦，長計半日加咪有，加咪有呢個咪有加咪命啊加13點啊嗬，佢差不多咧嗌麻槍間，呢幾日間嗌麻槍，嗌麻槍會查到佢話去，佢基本佢日甩咧，佢都唔啱命喎，基本日佢就成日槍鋪啊咧，佢成日槍鋪間，佢個熱裝到燒半花正，熱裝到燒半嗌，個嚟嗌到甩頓褲立佢話，嗌甩頓褲立嘅鋪頭間。甩頓褲立嘅鋪頭嘅熱爐喺度成日鋪喺度甩頓褲立嘅現啊，你立嚟嘅現過嚟喺度立嘅鋪啊，係冇啦，我意思講到啊，我上去隔電子股講啊，係一鋪個hand定係甩頓褲個 hand 啊，咁咪收啦，意思你出鋪頭我做甩頓褲，佢咪收頓褲，佢係一鋪頭個 hand 係甩頓褲個 hand，咁咪收啦，肌肉唔係肌肉潮，不嗌咪到肉唔成冷我吓，我叫唔成冷我，過嚟咧。過年啊到咪有到炒半日嗌到麻槍啦，
我炒半日麻青啦，佢要講啊話，叫個阿青到夾花姐嘅生四話，唔係啱生四話，叫個阿青夾花姐生四，唔係啱生四，所以我即刻你講話，阿青嘅生四度唔係夾啱生四啦，阿青講印尼嘅布里斯加香港嘅布里斯合作，就係攞暗間嘅片阿花姐女啊，係我應該教訓嘅呢啲啊。你做係阿青嘅生世，夾阿花姐生世讀唔明一生世，代表你度咪熱喺度叻喺度熱喺度講啦，你喺度叻喺度講咧，一目的聲音計唔跳或者夾你夾唔到 fit 咧，冇夾咗啦。佢講話如果條時兩五嘅麥圍吉呢條時兩五嘅耳度係冇阿青。你話呢阿青夾花姐講，花姐就講出氣。你話呢頭時了呢二度去問阿青，就葉無見西花姐命呢唔關花姐事，因為花姐就同阿青講，花姐咧就同阿青講頭時了你應該咧去問阿青，都咪為咗阿樣嘅威出來。呢係泥沙講呢都係阿青夾花姐講啊，點知個葉無見拉花姐命，你目的咧你識白花姐本兒女嗌喊花姐。熱猴子啊，香港啊女啊咧，香港啊女最細熱猴子咧都冇半年啊，長街半年樣咧笨蛋咧花姐很有心咧，愛自己減價，愛係埋青咧，將計5條或者6條啊女咧交盡文件咧，過嚟咧佢堅係咧花姐上講花姐咪縮頭烏龜啊，用啲咪人多啊，過嚟計大田半花姐啱我連計5條半或者6條咧計減冇到費女咧都冇半年啊。都冇搬意啊！我係咪聽冇搬意啊？啲就算搬都冇搬啊！你聽到冇？我係花姐冇搬意啊！人一定要鬧啊！我係花姐冇搬啊！計5條6條你都冇搬意啊！因為你突然鬧啊！搬意到咪？半等都搬意啊！因為你突然鬧啊！啲啊突然鬧識冇嚟搬啊！我係花姐冇搬嚟，我講花姐冇搬，花姐講你講你搬都冇搬啊！我講花姐講好吧，可唔可以講啊？嗱，呢度我近你講啊，呢啲啊，冇做嘢，突然嬲啊！你日喺度破壞嘢，驚埋驚目的賣嘅本嘢叫做全北花姐上啊！嗰日咧叫做全北花姐上啊，今下咧叫做全北啱上啊！呢實在人有乜嗌都受為本嘢女啊，係咪笑死咯？本來豬閉冇嘢啊，你話豬閉冇嘢啊呀？你咩講嗌冇女啊？你冇女人全北喺度咪嗱？吓，你識包公仔麵攞份，你含一喐咪叫女本嘢嘛？含一喐咪叫女本嘢去嚟豆蘭食飯啊？點知個？係啊，你按吹個喺度食公仔麵，食完到未？吹個片咧，可能呢啊？你食先一喐咪啊？你食啦你先一喐咪正呢啲啊？你食到係一喐咪正啊！跟你講啊，扮狂扮癲呢佢講話，佢差不多講啊，佢講喺講緊喐咪普通話鬼馬話，咁本等叫普通話鬼馬係講佢戰商啊，見樣喺度咪嗱，係冇佢都戰商啊你嗱，係講戰商你樣喺度咪上嗱，咁嗌到52啊。係啊，係咪沙聲音咪沙？一喐咪借啦，你看下一喐咪借啊，你看到喐咪你看到喐咪你先一喐咪借話去你看到一喐咪借嘿嘿五啲落去你啲cái sinh viên nhục mày chạy bằng tí lồi tí lồi bạc mê hắn lúc đầu chị đã ăn hiểu sang đi tiện như con là bông ai lập toàn khu như mong hạ bông ai lập toàn khu cái bông như xẻ phú theo như thế xẻ phú theo bông ai lập toàn khu ngài còn đi sợi mũ lô phải nhu ca chú nhục mày sao em mấy chú nhục mày tao chịu phúng mấy chú nhục mấy đi cháu xin theo mày chú nhục giờ bố theo mày ổ bẹt rồi ngài sao bây giờ cả phải nhu còn tiền phạt còn ở tiền am thôi sao bây giờ cả phải nhu còn tiền phạt còn ở tiền am mấy cháu hài chị cá nhìn đó,最緊要冇聲音nhìn，第二朋友食家粉冇打理nhìn sang晒，nhìn cái sống chào chị cá咪冇打理吓，
因為唔係又見冇黐到自家嘅命，唱緊喐咪使再多啊！你啲再多心肝肺啊，五金人員啊，因為咁你講啦，自家説賽事説到人用咧，看見嘅面水都看出來，唱緊喐咪是五金人員啊，叫破肺嘢五金人員，佢本等叫五金人嗌啊，因為買啲朋友五金人自家好名啊，叫佢滅衰自家特別跟滅唔到係冇啦。家香港啊，政府更厲害啊！你講呢樣威咧，你問係香港人要除人係冇便宜，所以下年講威自家咧五毛四神啦，五毛四神來講威，唱緊喐威啲四神來話，見到度買幾片落加13點，夾片花仔噶，幾意思片加13點，片牙花仔人本等按龜片啊，朋友家。見嗱啲二到3萬個片花仔女了，朋友家因為2到3咧，係講唔係片嘅女人咧，自己做朋友咧又係 OK 噶，花仔人係安好人，係講片花仔女人要嗌又冇人改片嘅女，冇人改片嘅女就對啦，你啲唱見下咧，永遠未片啊花仔女咧，因為花仔佢夾嗌做朋友咧，叫女冇人改本人片了。啊，像我見冇夾嗌做朋友啦，花仔係咪本人片女你啲佢話見冇人改本人片女啊，因為要嗌提點佢啊，嗌喊佢冇記啊，一嗌喊阿花仔冇記啊，嗌個冇點記女本人按嗌花仔冇，嗌你兩班記本人女咧都冇人講你好啊，花仔嗌講啊，長假13點樣夾逼阿花仔咧，係講唔係嗌啊啲朋友家，別二啦。第二嗌講啊，啲朋友家二同嗌講啦，唱阿花仔啦，唱唔會夾嗌做朋友啦，佢唔會夾到嗌做朋友第二啦，唱阿花仔唱見本人啦，佢係咪前見女本人噶？唔係噶，嗌人二有啥講，因為今年按歸題按歸計啊，按歸計你嗱，佢係咪見女本人啊？特別咧要嗌咧嗌下喊佢冇記，唱假13點計本人用筆記啦，第二佢冇夾嗌做朋友，佢係咪記本記你啫？因為佢真筆記啊，嗌為係家咪有嘅後，家咪有嘅咪有嘅旁邊啊呢個，嗌為嘅旁邊係提點嘅啊，甚至冇時間咧現冇用啊講，你記多本件冇用啊，反正咪有嘅唔係講咁錢嘢啊，你記本記咧叫咪講咁錢，個係記冇咁錢嘢咯，記唔蝕嘢咯，嗌講啊，嗌白反正。係啊，係我花仔啦，朋友家係花仔結妹夾嗌做朋友啦，叫女行時辰半年啦，我冇朋友，佢因為佢嗌做朋友嗌爸嘅，我花仔你本人女前你本萬嘢，我講叫好吧，我未搬啊，嗌命佢搬啊，朋友家緊要晒講啦。我是咩唱緊喐妹啊？你啊，花仔你愛記女冇花仔，花仔你愛記女冇花仔，自家你記女半夜13點冇花仔，人樣啊！我是咩記啊？我是咩喐妹啊？你朋友家你啊，跌血跌撞到喊花仔記女啊！要講自家按到女特別記女就使啊花仔去記啊，搭花仔記啊，喊花仔記啊！要講自家按到女，你係三毛面啊？好笑。笑呢個潘面片嚇，咪按樣吹個片咧，笑呢嘢咧，一個揸喺13點都係話，幾跌來跌去啊，白花仔搬女啊，你啲啊花仔白唔到就白嗌話，你樣班白都冇搬啊，我跟你講唔怕啦，唔買電子啦，簽工做了。你用人喐咪就按到女間，前咗女間，幾個我搬嗌女話，跟喐咪話，個電子嘛，台灣人實埋嘅電子啊，你啲啊，叫搬嗌女話係嗌冇女好用啊，叫搬嗌話，你搬嗌冇搬夜13點，時間一日喺度食印度米啊，吹個片，時間一日喺度食印度米啊，你搬嗌搬夜13點個樣啦，你看今妹子細細啊，今妹子嘅笑啊，格腳都冇肉了啊，欣房啊。今咪13點咪妹啊，cái兩隻妹啊，cái小格腳都冇肉了啊！你冇搬幾，你搬喺度買，不抗啊你啊！啱嚟自每日都雪河河啊，啱嚟自係搬頭熱到暗到雪河河，你搬喺呢度買電子啊！就所以冇電子冇用啊！你講按多兩杯啊，你家講自欺人，切家騙切家，五金人煙到五金人煙啊，係啊！佢上間喐妹佢是食五金人藝啲啊！你看下朋友家，佢係五金人藝望藝門有啥？第一，
佢講含請佢天南花姐呢間叫印尼嘅布里斯甲香港嘅布里斯合作啊，作嗌咯暗間呢啲花姐是叫呢本叫呢啲啊，因為佢講花式乜呢啲啊，嗰陣時嗌跟夾花姐相炒佢騙花姐話，到騙花姐呢話。過嚟田兒咧，佢抽人花姐2條，梅姐2條，佢2條啦，佢都含人道念聲係求我俾啦，梗係佢係五金人啊你看佢係咪五金人啊？佢係五金人啊，你係點豬油咧？係點豬嘛？經驗了，事實咧，你用忘記啊，你用忘經驗了，你忘經驗了，事實你看經驗跟前知嚟驗，但俾佢知落跟老師啊，人家講雞春按咪為出字啊，當晚以為做出按樣嘅牙東西啊，加上咧佢做嚟啲東西咧，佢要剝花姐啊。佢無結花姐又夾花姐唔冇啊！佢同埋跟喐妹同埋無結花姐，因為佢夾唔到女人，呢啲朋友，佢夾花姐做朋友說咩？夾嘅人做朋友，佢夾嘅女做朋友啊！如果你按到你以為夾花姐女做朋友啦？見到就咪有花姐香港姐啦，香港感覺容易潛女，事實香港潛女比台灣啲朋友嗌咩講咪啦？香港潛女個多啊，咩講咪咩講容易切咩容易？做工車家都按苦做咧，特別嘅女個多啊！而家係講香港啲朋友嗌緊你講咧，仲比你香港要木咧，你做工咧到個好蠢女。春女個河，你啲特別愛設計要木，設計春女個河，喺個你冇木咧，你做代女咧，你係交資咗咧，家家一係冇女嘅緊你講，第一步講要呢個未必使夾例子講啊，我夾硬嚟講緊，我講你下你出嚟做工咧，你車場係 shit 啊，你啲啊，啱例子做工下你啱例子出嚟做工啊咧，佢車場係 shit 喎 shit 用啊，你啲啊，特別50交資，我設計要木啊，我夾硬嚟講，爭啱人啊！我跟你講，我設計要木朋友家，一個螺絲人講螺絲歪了，長年冇木咧，你做到係累咧，你交資都交係200咯，香港目前貴啊，有快啊，咧別晒木咧，一年都講10條過啊，熱雜日咯，唔係熱年咯，啲啊熱雜日咧都係搵10條啊，10個條啊，啲啊熱雜間度都係10個搵20條，一年裏啊。真貴啊！香港嘅木啊，嗌好多嗌設計要木吓，你啱例子啲機會出嚟做工咧，佢都係做到你 shit 呢樣嘢啦，朋友家50交資啊，靚啊，跟你講為作嗌落暗鏡啊，翻錢布利斯作嗌落暗鏡啊，點知嘛？台灣嘅點知嘛？點知嘛喂？台灣嘅點知嘛？翻向布利斯作嗌落暗鏡啊！哎喲，吹過啊！冇作到嗌落暗鏡啊，被藏粗頭事哦，佢又去你冇明嗌落暗鏡被藏粗頭事哦，當咪瞄下兩明又落暗鏡，嗱樣係當咪瞄下兩明又落暗鏡，嗌明你落暗鏡當明又咯，嗱樣係騙人花仔女嚇。
其實呢印尼嘅歌曲挺好聽嘅，朋友。其實印尼嘅歌啊，人律啊，婚姻歌、賣歌都挺好聽去。我前數家聽啊，別晒開嚟聽，挺好聽嘅音樂都挺好聽。其實印尼嘅婚姻歌是挺好聽嘅，老實講。而家有啲好聽，有啲唔好聽。啲啊，點知嘛？基本五金人嗌生日有碌嚟吹過，人生都未平樣嗬。從間喐咪去做人是全辛苦嘅，人家要女，人家好命，基本五金人咧。喂，從間喐咪去全吹過嘅咧，生日上去煎咧電芝麻嗬，都未被生活跟挪為樣肥肥嗬。跟人家要女呀好命，基本五金人為明年落暗鏡咧話。啊，跟人家敲為是啊，五金人係明年落暗鏡，從家春元飛到恩旺啊。朋友家恩忙忙呢兩班未作出呢啲啊，呢兩班未作出合格家千兩三咪幾多暗經驗未得班作出，家三日看戲看落幾肯吹過啊，朋友家幾未作日出啊樣去啦，未按電珠嘅嘢啊，呢未按快心肝喐埋呢做人漸漸嚟吹過吹涼啊，按吹涼嘅嘢啦，你話做人按吹涼按快心肝啊，唔冇，切緊人生唔冇，人家講要咪要緊嘛，同埋要咪要除咧，聽樣話。仲加穿完飛叫吹過冇朋友家，佢要咪學本業五金人嘅咧，佢車鬧家係你打槍嘅老婆，過年萬二貴嘛普通嘛，啊你穿用咪幾多暗鏡，呀？仲嗌見下萬二喐咪普通嘛貴萬二咪嗌攞暗鏡咯，嗱點知嘛？啊你咪嗌攞暗鏡咯。幾錢都當係係印尼喺度，加香港係暴利士呢樣厲害啊！你咪按電支埋一礦嚇，你都拔礦嘅嘢啦，你喐咪一到拔礦嘅嘢算堅平啊！你咧戰裝係算堅嘛，算堅平啊！嗌糖花仔學嗌糖啦，嗌被笑死糖到啊！嗌糖我花仔學嗌糖嗌被笑冇用睇你啊！很要按礦嘅嘢嘛，點知世界上按少有人用礦，今下買世界了朋友。你係為咗很要按電支嘅分好嘢啦，嗌乜嘢？今下計你很要按電支冇啊，很要按電支講電支位冇，就跟喐妹啊架槍是講緊牙位你啲啊，你可以講佢講牙位，又可以講佢講礦位你啲啊，根本頂都係拔礦嘅嘢啦，係正常嘅嘢啊，你講一位唔可能啊，啲啊，你唔係賣晒，你唔係傳統啊，你啲啊。你咩傳統啊？你咩要賣高級嘅嘢啊？講一位你啲加上要冇你騙花仔類嘢講一位，你都騙花仔類嘢啦，又幫講一位。你講咧，從別意講笑咧，朋友間講笑咧啊！我跟你講就意思，從別意咧，你喐賣架槍係要鬧事啊，要頭鬧嘢咧。花仔嗌麻花仔間，嗌麻花仔間，你係講要頭腦嘅，要鬧事年花仔間香港喺度，你應該講花仔你報警嘅，加到對，有朋友加到對，加到要人，花仔嘅苗下兩樣萬嘢，你報警嘅加到對，因為齊加香港，你冇講印尼嘅暴利士加香港嘅合作你而且騙3歲係冇好騙啊，你騙嘅女啊！你騙花仔女啊，你架槍兩殺騙嘅女啊，因為咧你講印尼暴利士加香港合作咧，你喐唔係架花仔架槍部騙花仔女，喺講你正常咧你講報警間你能數下話花仔報警，花仔你報警嘅花仔又到對，嗌到話你強，你講印尼暴利士加香港合作，要印尼暴利士成日來香港，跟而且廿尾半人掉啊，你喐唔係廿尾半人掉，半舊掉啊，你講一點智慧啊，
你啊像廿青咧，呢時仆街香港人講啊，你騙花仔女一年都冇啥乜咧。像廿青樣咧，你使幫係用加短褲立一條鬧啊，因為你講威講噶冇人冇隻乜人已經。像你係講聰明嘅人啦，朋友間你聰明你真係係幫人啦。啊花仔報警嘅花仔。啊，咁樣就對，因為我車家喺香港咧，你報警咧，看個差人受唔受，至少按樣嘅東西，個差人唔受你噶，除非你要打到機或者要買到機買嘅，你啊呢樣你買你報警都冇用啊，你話到香港嘅差人按下啊呢人樣上寫啊，啊呢度我話俾你聽啦，你電子賣肉嘛，你騙花仔啦，你騙到得啊，你騙咬上到啊。所以你買一拔礦啊，跟你講你拔礦啊，你兩三你牙青緊喐咪你搵現金拔礦嘅啦，你現金拔礦嘅啦。騙人，香港啊買幾多買哦？嚇！啦啦啦啦啦啦啦啦啦！啊耶耶！我見騙法水冇我朋友。哇哇！啊，先嘅。得翻應該咪好啦，喂，我見乜我朋友？Duduk adu gemilang dari saya anak pas cantik aku manisnya menendang dia akan sekali. Hay à, tiên chi mà bệnh tâm này nè. Duduk aku gemilang dari
喂，行咗認堂啦喂，而家三咪就話我試劍咧冇去水木哦。我跟你講啊，像家電子家普通話家喐moi，如果喺香港喺度咧很高事啊！我冇朋友講，家即天報現嘅台灣喺嚟了，家天報現嘅啊，香港嘅台灣香港喺度啊，很高香啊去。真正啊，香港為本嘅運作啊，為本嘅物務喺去啊。像嘅香港喺很高本嘅物務香港啊，我冇朋友嘅台灣喺啊，台所以台灣出本嘅物務啊，你啲朋友講啲唔係分判嘅啊。像呢，而家係台灣政府咧，那用掃把佔嘢咯，噴佢就認嘢喺度，冇本佢台灣喺度，至雖然啊，咁呢講啊，喺度咧用起嚟快心肝啊，好彩嘅台灣喺度，香港喺度未丟時煙啊，所以講開，啊台灣角落頭喺度肯丟時煙啊。喺度用五金人香港人都要嘅，台灣喺度五金人香港人啊，新時間。啊！我跟你講啊，像別兒講笑呵，幾間講咧講家，別兒嘅角色啊，你睇是啦，香港話講嘅角色夾硬調轉啦，我個係求你200年啊，之前唔是求你啊，可以，人送N年咯啊，像嘅角色啊，啲朋友家別兒嘅角色啊，喺香港喺台灣啊，我係求你200年過啊，求你200年咧，肯 N年咯啊，唔會啊，你冇夠嗌啊。含豆咧，佢呢切家到呢反正咪講買白啦嘅啊，幾時唔啲話呢？幾時唔啲話嘅意思話嚇？事實前到香港人都看你恩愛嘅唔正常啊！即係別人你正常咧，你唔係用片蘭花仔女啊？香港幾時要女話你未消失啊？你唔係講咪啊？啊，春人飛架你同唔跳，你都喊花姐見，你都冇女了啊！啊，你哋都不認看衰你啊！我是阿妹啊，家春人飛架跟玉梅啊，家普通話台灣嚟普通話玉梅頭女頭唔跳啊，幾多架花姐頭啊？家要講嘢人到女，你看家13點二你按殺啊，敲為時啊，日人都未攞飯啊，係用你按要女玉梅本件啊！係冇呐，cái dân bọn à, cái wifi à, cái bục khai wifi lớp hạ bữa nhìn cái tuổi hay là kinh như tao mày mới cả cái câu nè, chơi cổ phiền này, cái mà cái thời bên này cái nhục mồi à, cái quầy mà cái còn cái ăn du lịch mà, cái còn cái ăn du lịch à, ngay mày còn à, cái mà cái 13 điểm mà cái bục khai cái wifi à, mua lý hồ cao bữa nhìn cái tuổi hay là, cái mỗi trả nhất là cao 200 lạng theo gan, anh như tao mày mới cả cái câu nè. 都咪為不認對吃呐，啊，所以先冇講牙威啊，切家啲唔需要講牙威啊，你哋呢是講抗威牙威呀，係你按照呢期間幫你啊，你應該自己教，係啊，嘅細服冇點含住食完糯米攞飯，搬到呢件買菜買麵，啊，有時叫切家要來嚇，佢講啊老公啊，13點啊，晚啲叫含花仔老公啊。cái意思搞花仔啊，啲含花仔見女啊，咪講見老公嘅13點咯。晚啲原來咧，門花仔見女冇花仔，亦見女冇熱沙機熱跳啊。佢講佢熱跳，妹仔熱跳過嚟啊，花仔熱跳。晚啲原來咧，佢2、3冇見到花仔機啊，你欣望啊。佢含啊花仔用加13點啊，老公13點咩機係花仔啊。bè xíu bè xíu bye bye sợi một bè phèn nhiều ca mày xíu đi mồ lấy cả du lấy tiền chi màu kéo đầu bè xíu dân bọn này mồ lấy cả du lấy bè xíu đi tiền chi màu Thái Bắc ăn sạp bè châu xíu châu đại wo xí bật khùng ai cái bút theo 80 độ xí bật khùng bè châu xíu mồ lấy cả du lấy bè xíu đi mày ở bẹt lo nhúc mày Thái Bắc mày ở bẹt lo
朋友啊，水木啊，拜拜，水木朋友，拜拜。